Nĩ ngatho cia mwanya mwĩrori wa Kĩo TV kũnyitana ithuĩ mweri ũyũ mũico wa ũkoragwo mweri ũrĩa andũ makĩragwo mehumbe indo cia heho. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku tarĩki nĩ ĩmwe na ningĩ kũnyita ũgeni thĩinĩ wa Kĩo Gabirũ thaa mũgwanja Getĩka Wairimu wa Wanjirũ nake mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Wambui wa Gaku. Na rĩu tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ nĩ atĩ gavana wa Kĩrĩnyaga Anne Waigũrũ nĩ orĩtie rũhonge rwa kũnyabara mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha a borithi nĩruo IPOA kũruta wĩra wayo na njĩra ya kũrũmbũyania na riboti iria ciandĩkithĩtio cia andũ kũnyitwo mĩgwate ĩrĩa ĩkuruhanĩtio na mĩrũngano ĩrĩa ĩratabanĩrio mweri mũhetũku ya kĩririkano kĩa Gen Z. Tumeona kwa magazeti na mimi nimeshasema hii mara mingi sana, maneno ya abductions, na president mwenyewe aliongea akasema hii nchi hiyo maneno ifanye nini, iishe. Mimi nataka kuongea kwa hao ambao wanahusika na kuangalia sekta ya security. IPOA, tafadhalini do your job, kwa sababu mnafanya kazi yetu iwe ngumu sana. Kutetea serikali kama hiyo ndio itakuwa kila siku ni news. Ikifanyika as a independent policing authority, please do your job. Wafanye kazi wasifanye? Wafanye, kwa sababu they have all the tools necessary. Ndio watu wawache kusema ni serikali, kwa sababu kuna wale wanataka kufanya siasa na hiyo maneno. Sasa waanze kutuingiza hapo kwa hiyo maneno. Hiyo sio maneno ya serikali hii. Sisi hatuko huyo upande. Na mimi nimesema kama mama, hakuna siku I can be on the side of abductions. I can never be. Si ndio? Na hakuna mtu anaweza kuwa hiyo upande. Kwa hivyo kama kuna wale wanavunja sheria, IPOA should take their responsibility seriously and do the work that they need to do. Si ndio? Ndio hao watu wenye wanazunguka huku wakiimba wimbo wasifanye hiyo iwe siasa. Waanze kusema ati sisi wote anga tumefanya nini. Mtu mmoja akikosea ni huyo mmoja amekosea. Sio sisi wote tumefanya nini? Tumekosea. Na sisi tunauza sera za serikali kwa utulivu na kwa heshima. Na tunajua ya kwamba wananchi watatusikiza, si ndio? Tukithina mbere mũmbunge wa Saboti Caleb Amiseni orĩte Sifuna ndagecirie kũnyita mbaru mũtongoria wa kĩama kĩa DCP nĩwe Rigathĩ wa Gachagua ĩndĩ afuate gacira ga President William Ruto. Augĩte nĩwe Raila wa ũmũthĩ na nĩagakorwo akĩheana ndũmĩrĩri yake tarĩki 17 mweri wa 8. Augĩte Akenya no nginya merekerio mwena ũrĩa wagĩrĩire. Na tunaambia Sifuna, mnajua Sifuna? Mnamtambua? Mimi ndio niliunda ile chama inaitwa Kenya Moja, ikakuja ikakuwa Linda Mwananchi. Na tarehe 11 August kule Nairobi nitakuwa natoa ujumbe mkali ambao itaendeleza siasa za Kenya. Mimi ndio ule Raila amebaki sasa. Ninaenda kupeana mwelekeo tarehe 11 August. Raila alikufa, lakini Raila mdogo amechimbuka. Aendelee asiendelee? Nitakuwa na kohoa, Kenya inasimama. Nikilala, Kenya inalala. Nikiamuka, Kenya na sasa. I'm the new Raila and I'm going to give a direction on 11th of August. Muko tayari? We cannot have a tribal kingpin as a president. Hiyo haiwezekani. Rais Kenya lazima ukue mtu na timamu, auongee ukabila. Kabila yako inaweza kusupport. Si lazima useme mimi ni kabila fulani. Watakupia pigia kura bila kutaja kabila. Lakini kila asubuhi kabila, utapiganisha wa Kenya bwana.
ugo niguo uteti ukihana minister wa urimi niwe Mutahi Kagwe nyorite mabũrũri ma Afrika kũgethanĩra na thĩna wa magoti marĩa makoragwo igũrũ mũno makĩria hĩndĩ ya kahũa macani makadamia na mbamba iratwarwo mabũrũri-inĩ mangĩ kũrĩa augĩte ũndũ ũyũ ũtuĩkĩte kĩhĩnga kĩnene harĩ sekta ya ũrĩmi. Oho akiugĩte kahũa na macani ibatie gũtwarwo mabũrũri-inĩ mangĩ irĩ thĩe nĩguo ningĩ gũtura mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria gĩtarũ kĩa Afrika. The future requires us to confront uncomfortable truths. It requires us to seek and to ask ourselves whether the global agricultural financing truly serves the farmer or merely the financial system. It requires us to examine whether international trade rules genuinely reward value addition or continue to encourage developing countries to export raw commodities while importing finished products at many times the value of what they export. It requires us to question whether our research institutions are producing innovations that reach the farm or simply publications that remain on our shelves. And indeed, it requires us to ask whether technology is simplifying the life of the farmer or merely modernizing bureaucracy. These are not comfortable questions. These are necessary questions. Because every policy that fails the farmer ultimately fails food security. Here in Kenya, we have chosen to make the farmer the starting point of agricultural transformation. Our journey is far, far from complete. But it has reinforced one important lesson. When governments deliberately design policy around the farmer rather than around institutions, transformation becomes measurable. Over the past 3 years, for instance, Kenya has accelerated the digitization of agriculture through the Kenya Integrated Agricultural Management Information System, called KIAMIS, which has now registered about 7.5 million farmers across our country. Behind every digital profile is a real farmer, a real family, and a real enterprise. By linking geo-referenced farm data with digital farmer identities, we are improving transparency, strengthening planning, and ensuring that public support reaches the intended beneficiary with greater precision. This is more than a database. It is a foundation upon which a smaller agricultural economy can be built. Digital agriculture allows us to better understand production patterns, strengthen traceability, improve extension services, and increasingly harness artificial intelligence to deliver personalized advisory services, improve credit assessment, and support better decision-making at the farm level. Nĩngatho icio ciĩgĩmaine na magoti marĩa magathĩkĩrwo ũrĩmi gatakanya gũkorwo tũgĩkĩria oro hanini tũtirĩ twarĩkia kũihũrĩra tũkorwo tũgĩcokereria na riboti ingĩ. Ino nĩ cece ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na wĩigĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ ũtereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B ũtereva wa ngari nini, Class C ũtereva wa marori na Class D nĩ ũtereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na Smart Driving License. Nĩ ũndũ
Nondu wa uhoro makiria ndukamairirie guterera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM kana utuhurire thimu kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Mwangaza wa FM, shesheni ya redio iria ikurehagira umemerekia muthuranire o muthenya mwambiririo kinyagia gatano. Tabarira cihotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Nyitanagĩra na Esther wa Mathe the Kingdom Lady thĩinĩ wa gĩthima rũcinĩ thaa 8 nginya thaa 10. Ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ na kubiriria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ. Ũkanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmi rĩa kĩgoco. Mwiroreri wa KTV utangimenya kuria umite ndungimenya kuria werekeire na nikio nie Wangari wa Kimani ndikurehagira cene thiini wa Kiheo TV. Hihi uri weyuria matura matiganite metirwo guo niki? Wa muhiano itura ria Gathara-ini, Githurai, Ting'ang'a, Kirigiti, Gacagati ka maingĩ. Hihi ni uri weyuria uria maundu mekikaga na uria mehwo na hau kabere? Nyitanagira na nie Wangari wa Kimani thiini wa tabarĩra ya nyĩmbo cia gatene tugakorwo tukirunga metatu tukiuhigania oro ndumwe na gucanjamuka na nyĩmbo cia gatene. Tomugate wiki ungituria mundu muoyo indi kiugo kiumite kanua-ini ka Jehova nigituragia mundu muoyo. Alikuwa na uwezo wa kuzuia kubeba msalaba. Ndio. Alikuwa na uwezo wa kukataa kubeba msalaba. Lakini akakubali kubeba msalaba kwa ajili ya kuleta utukufu kwa Baba. Haleluya. O muthenya wa Friday thaa 3 cia rũcinĩ nyitanagira na ndungata cia Ngai kanitha wa Jesus Winner Ministry tabarĩra-ini ya Neno la Uzima. Kuwa na uwezo wa kukataa kukufa. Alikuwa na uwezo wa kukataa kusulubiwa, lakini akakubali. Kwa jina la Baba liweze kutukuzwa. Haleluya. Ugatarwo na maandĩko, ukahoerwo na ukaheo mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ. Neno la Uzima nĩtũgie karĩko. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, humo kia wĩtĩkĩrĩku. Nĩ ngatho twacokereria oro rĩngĩ thirikari nene kũhetũkĩra kana nĩ ithukĩire ũrĩmi wa kahũa ciringi birioni 2 iria ikũhũthĩka kũnina mathirĩ ma iganda cia kahũa gũkũ bũrũri-inĩ. Mũmbunge wa Mathioya Edwin Mugo ahinyĩrĩirie na kuga kĩgĩna gĩkĩ gĩgũteithĩrĩria kwarahũra hanini kana kwaũra hanini mũrigo wa mathirĩ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa thathaitĩ cia kahũa kũrĩa rĩu thirĩ wayo ũkinyĩte ciringi birioni 6. Siku ya leo ilikuwa siku ya mkutano wa wakulima, ilikuwa special general meeting tulifanya, na tena tukakuwa na wakati wa kupokea zawadi ambayo tulipewa na president wetu William Samoei Ruto, ambayo ni zawadi ya lori ambayo itatusaidia kubeba maziwa na tena itasaidia kushukisha bei
ya kubeba maziwa. Transportation sasa kwa maziwa itakuwa easy, and through the lorry tumeweza kucut cost ambayo tulikuwa tunatumia na transport, maana tulikuwa tunaenda almost 4 rounds. We are happy that Kanguno, besides being a coffee factory, they are also doing milk. They have done some aggregation, or they have done some diversification. Today we have come to boost their milk, I should call it, they have come to boost their milk business of buying, and we are happy that the chairman has reported that the prices of milk have increased, and he has told us come next month that the price, 1 liter of milk will be costing 46 Kenya shillings. That is a major improvement from where we were in 2022 when it was costing or when it was fetching 34 Kenya shillings. We are also happy that this factory has progressed from 25th September 2024 when we visited with the CS of cooperatives weekly for Paranya, that now the prices of coffee per kilo is fetching 133 shillings from what they were fetching before. So today we have basically come to empower farmers. We have not come to do politics. We have come to purely empower farmers to ensure that the coffee prices go up, and we are hopeful with the reforms that we are doing in the National Assembly, the cooperatives bill, the coffee bill that is in the mediation stage with the Senate. We are very hopeful that come next year, a time like this, maybe 1 kilo of coffee will be costing 250 shillings, or will be fetching 250 shillings, and even one liter of milk will fetch maybe 60 or 70 shillings. And our aim, especially here in Madiwa constituency, being the leading producer of coffee, Maabitha a rũhonge rwa ngao nĩ morĩtie kana nĩ morĩtio gũtacũkia ikinya rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ mathathaũrĩra mũingĩ na kũmamenyithia tabarĩra cia thirikari iria irakĩgathĩkwo thĩinĩ wa matũũra-inĩ kana kaunti-inĩ nĩguo nao makaheana mawoni mao. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũtonga wa maĩ nĩwe Besties Njagi augĩte macibu ona nĩo mabatiĩ gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere gũtabania wĩra ũcio, kũrĩa anyitĩtwo mbaru nĩ minista wa maĩ Eric Muga Mũrĩithi. Na the best person ya kuongea na wananchi akienda mikutano za wananchi huko kwa vijiji ni chief, assistant chief na the entire national administration. Kwa hivyo hii kikao ni muhimu kwetu, ni muhimu kwa serikali ya Dr. William Ruto akisaidiwa na Professor Kindiki, ili tuweze kueleza wananchi wetu wa the Greater Meru County of the progress and the projects zenye inafanywa kwa hii serikali kuu. Wengine wamepika na wamefanya kazi, wamehitimu kuwa na vijiti katikati ya makwapa, ako kwa serikali. Ikifika machweo jioni tunakupata kwa kamkunji hazieleweki, munasemezana na watu hawaeleweki, na munaanza kuiamini ile propaganda kwa sababu ng'ombe yako sasa imetaga, kuku yako imetaga, serikali yako ya kesho iko na mimba, unasubiri yako izaliwe. Mimi nimeambiwa the national government security agencies munasimama na serikali ya nini? Ya siku. RC nimekosea? You support the government of the day. Na mimi nikienda matanga kwa ile ratiba kuna nafasi ya national administration. Ukifanya birthday party ya mtoto, as long as mteo mtaa atapitia hapo, kuna nafasi ya national administration. Leo tuko hapa tumeanza na RC, national administration. Kamati ya mazishi, chifu na kijiti yake yuko wapi? Yuko pale. Lakini akipatiwa kipasa sauti kama ambavyo nimekishikilia mimi, mtu ambaye anafaa kuwa mwanga, mtu ambaye anafaa kuwa taa kwa jamii, yeye mwenyewe yuko gizani totoro. Na Mswahili anasema usilolijua ni nini? Ni usiku wa kiza. Jua ni giza ama kiza, yote yakubalika. Wewe unaelewa hiyo maneno. Mimi huambia watu wetu tuko na nafasi ya kupigana na giza kutumia mwanga. Na huo mwanga ndio hawa wailendi wote wameleta hapa.
when we talk about the government and development, hiyo inafaa kuwa safari ambayo unaitembea mwendo upesi upesi, aste aste, bila kusumbuka. Kwa sababu nimepita barabara kutoka Marimanti kuja hapa inatengenezwa. Nigatho atikiri undu hau ni tuko twikirira gatimo mohoro maitu ma ithariri nigatho cia mwanya gutucagura gututegera matu gutuyokera mathaa maku na aria matigirira mohoro maya ni maukire na njira igwete tugakiuga ni ngatho mutathei na njira ya ciko auma mbui wa gakunji tagwo iri mwa Wanjiru yana meraho ihuro ni ndathimi cia Ngai na mweri wa Gathano wihuro ni ndathimi cia Ngai.